Dosta je velika potražnja za katamaranima u čarteru. U zadnjih 7-8 godina je to počelo rasti, zadnjih 4-5 godina posebno. Velika je potražnja jer jednostavno navike čarter gostiju, ljudi koji najmljuju te brodove se mijenjaju. Sada imate sve manje jedriličara, a sve više turista na moru. Oni traže komfora, a katamaran upravo pruža odličan komfor na moru. Tvornica je kod razvoja modela išla na nekakav, kod različitih proizvođača imate omjer komfora i jedrenja. Ovdje su htjeli postići 50-50, 50% jedriličarskog doživljaja, 50% komfora. To su napravili na način da su napravili nešto brže trupove, lakši brod sa većim jarbolom i većom površinom jedara, tako da je brod jednostavno dobija na performansama sa tim svim svojom opremom i svojim načinom na kojim je napravljen.